Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer voščim in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Stožicah. Čakamo torej na pričetek derbija petega kroga prve lige Telemach med Olimpijo in aktualnim državnim prvakom Celjem. To je bo tudi zadnjo dejanje tega kroga, no ob sebi na komentatorskem mestu pa lepo pozdravljam Andreja Razdrha, ki je danes že bil na delu tudi. V sezoni 22-23 osvojil dvojno krono, potem se preselil v Celje, tam naredil seveda odličen, izjemen pričetek, no zdaj pa morda priložnost za Floruca. Floruc podaja v sredino in gol. Olimpija torej vodi, strelec zadetka pa Diogo Pinto v 3. minuti tekme. Šok za Celjane in seveda na drugi strani veselje gledalcev v Stožicah. Green Dragonsi že rajajo za vrati Vidovška, hitro vodstvo Olimpije. Ja, Raul Floruc, verjetno najbolj potenten igralec Olimpije v igri 1-1. Zelo mehko strani Celja, tisto, kar smo pogrešali že na Jerskem, ampak vidimo tu praktično predaleč od igralca. Bi rekel za razred bolje, fizično sedaj pa odličen prenos. Odlična podaja Karničnika, tu je morda priložnost zdaj za Celjane, močan strel, toda le zunanji del mreže so zadeli gostje, tu je Albert Riera. Poskušajo na hitro, trener Riera jih umirja, ne stopijo na žogo, ampak nekaj se vpraša tudi Olimpijo. Dobra podaja zdaj Karničnika in pa potem strel Piška, ki je znan po silovitem strelu daleč, in tole bo prvi kot na tekmi v 20. minuti. Zdaj, če se spustimo v kakovost Celjanov. Ko je krivulja, gre pač vedno malo gor, malo dol. Ja, na dolgi rok jaz mislim, da Celjani bojo do konca v borbi za naslov. S tako kakovosti sigurno. Kvesič bo podal Skota, predloži Kvesiča in gol, izenačenje. Zadev je Edmilson, 1-1 zdaj v Stožicah. Prva prava priložnost za Celjane, tudi izkoriščena. Prav Edmilson, ki je zamenjal poškodovanega Kučisa, pa je zadev njegov prvi gol v tem prvenstvu. Ja, tako je. Kakovost Celjanov, absolutno, tako moštvena kot individualna, in tudi Edmilson je eden tistih, ki se mi zdi rahlo podcenjen. Igralec, ki ima nos za gol, igralec, ki v tej situaciji tu tako postal preveč sam. Že res, da je super zadev, vendar je ostal sam. Ja, in Olimpija je zdaj prejela prvi gol v tej novi sezoni. Ahmed Begović. Otika preigrava, spremlja ga Juanjo Nieto. Dobro so se znašli nogometaši Olimpije. Ja, zdaj so gledalci v Stožicah, tudi sam sem za trenutek pomislil, da je žoga že končala v mreži, toda Floruc je zadev le njen zunanji del. Ja, kakšen zadetek bi to bil. Ja, v analizi absolutno je za pokazati vsaj 10 do 15 primerov. Tako taktično neke nezainteresiranosti, kot občutek, da pač igrata proti naprej, da jih igra proti nazaj. Letos pa popolnoma drugačna slika. Celjani zdaj kar precej kombinirajo. Tulka, odlična podaja Romuna, tu je priložnost zdaj za celjsko vodstvo. Edmilson pa je zgrešil. Morda je bil Edmilson tudi v prepovedanem položaju, mislim, da ne. Si odprt tako in ranljiv za direktno žogo in seveda, zato tudi nori Španec proti Celju. Suale. Spet Olimpija dobro kombinira. Nikogar potem na drugi strani, vendarle pa do žoge Raul Floruc. Floruc se je odločil za preigravanje, toda vendarle je uspel preigrati Karničnika in ostaja 1-1, še naprej izjemno razigran nocoj Raul Floruc, ki je tokrat zadev tudi vratnico. Tako, to je kakovost. Ko se že zdelo, da je izgubil dvoboj z Karničnikom, potem nekako prišel pred njega
Je pa se mi zdi Štubler tu, če se ne motim. Ja, brava Štubler in potem vratnica. Dve v kotih, dobrih 5 minut je še za nami tudi v nadaljevanju. Skota bo podal Raul Floruc. Floruc v sredino, krasna podaja. In zadev je Pedro Lukas, 2-1. Izjemno natančna podaja iz kota Floruca in krasen zadetek Pedra Lukasa. Olimpija drugič nocoj v Stožicah v vodstvu. Malce tiste rutine, kot da je dobil še nekih 5 let igranja, izkušenj in zares zelo dobro vodi zadnjo linijo. Ja, zdaj številne podaje Celjanov. Njeto se odločil za strel, pa brani Matevž Vidošek. Odličen strel Španca Njeta. Pri žogi sta Kauter in Mario Kvesič. Slednji bo, kot kaže, podal žogo pred vrata. Močna podaja na drugo stran kazenskega prostora. Izenačenje! 2-2. Odlična podaja, potem izenačenje v Stožicah. Zopet prekinitev. Menalo pa strelec. Tako, ko smo že mislili, da je slab predložek, da je predolga žoga, vidimo na drugo stativo, območje druge stative in potem povratna žoga, kjer so pa Celjani dobili skok. Čeprav igra tretjo sezono, še brez zadetka v slovenskem državnem prvenstvu, je pa zadev prvič doma na tisti tekmi proti Šerifu. Še en predložek, priložnost, vratnica! Vratnico je zadev Durdov, ostaja 2-2. Odličen predložek Bresta, odličen skok Durdova. You were leading 2 times, but at the end, draw against Celje. I guess you cannot be completely satisfied with 1 point. No, of course. Our target always is the win. So when we drop points, we are not completely satisfied. Okay, what is very good is the image of the team, the performance. We create very, very good chances. We played very good football. And normally in this kind of games, if you don't score better rate of accuracy in your shots, you can pay the bill. It has happened with 2 set pieces that they are very good, very strong, they have tall players, very good free kick takers. We were ready for that, but they took their advantage there. Also we scored from set piece. But for me the most important, we thought at the beginning, we are getting very good chances and we are not scoring in a big rate. Okay, we will continue working hard to try to improve this and to take more advantage to try to be close to the win in the next time. But normally playing like that, you score more. We had 2 posts, very good chances. Okay. You started both halves very good. In first, you scored a goal in 3rd minute and the second one in 5th or 6th minute. This is very important. Well, yes, it's very important to go very activated, very focused on in the first minutes of every half, but not only this. I think we did very, very, very good first 20 minutes in the first half. We took the lead, we could score more goals. Then we conceded the goal in the isolated chance with the set piece. Then the game was a little bit more even. We fixed a little bit better our distances between lines, and then the end of the first half was again very good from our side, again creating chances. We talked in the half time, and then we came in the second half with the lesson from the first, and it was very, very positive. Again, the team taking the lead, creating more chances. Then we drop a little bit. It's normal. Both teams very tired from the games we have played in Europe. And again, an isolated chance in one transition through the set piece, they drop. But again, we have very good reaction. So it's not only the first minute. The team has the capacity to compete till the end, and we were very close in the last minutes also to win. Draw at the derby, you were 2 times behind, 1 point at the end. Satisfied?
Well, champions team or who wants to win titles, you can never be satisfied if you don't get the 3 points. But satisfied about the effort, about the effort of the players. I was suffering for them because I could see that they were very tired. 3 days ago we played 120 minutes. We came from a trip, so big effort. They couldn't do more. But I can smell that the way how we want to play, I can see good things, positive things, and the other part, as I said, when we are very tired, it's normal that we lose balls. The brain is not thinking same when you are very tired or when you are fresh, so it's a little bit about this kind of mistake that we are having. We could avoid the first goal. For me, the first goal is a little bit probably this tiredness, this lack of intensity that we should be in normal situations, but this is the situation that we are having in 18 days, 6 games, so this is hard for them, but apart of this, I can smell that we are working on the right direction. At 1-1 you had 2 big chances to went ahead, but you weren't efficient enough once again. But this is football. This is football. It's about they had also some chances. We had very good chances, clear chances, and at the end, this who is who is more effective in this situation. So I think we could see a very good game, competitive game with 2 teams that they want to win, and at the end, this is good for the Slovenian league, to feel all the teams that we are on the top and we want to fight for the title, that it will be tight. Nothing or nobody said that it will be easy. We have to fight for it, but we are now in a process that we need at the moment. We need to think about ourselves, to work on ourselves, to be the team that we want to be, and after we will see the others. But for me, I'm focused about my team, about my players, that they get the idea. I can see that we are close, but still missing some adjustments that I'm sure that we will get soon. You scored 2 goals from corner. You also conceded 1. I saw that you were quite frustrated at that situation. Well, but set pieces is about 30% of football, against and for. So we need to be good on set pieces, and we need to be good on set pieces for us and against us. So this is simple. The opponent also, they are trying to do their things and they are trying to punish us in this kind of situations. But also we did well offensive, and it's a part of football to be also a good team on set pieces. As I'm always saying, good teams, they are not always only good also with the ball. We have to be a top team, and my target is to be a top team also without the ball on the pressing. I think we could see, especially when until we had power, that our pressing it was very effective, and we forced the opponent to play a lot of long balls that they didn't have options to play. So I'm satisfied with this. Pogosto rečemo ali pa rečete, da je pomembno, da se takšni derbi ne izgubijo, ampak ko 2-krat vodiš, ko imaš prednost 1-0, pa potem 2-1, z remijem verjetno nisi zadovoljen. Ja, seveda nismo zadovoljni z remijem, kajti prejeli smo 2 gola po prekinitvah, to je samo koncentracija. Nismo bili izbrani in žal nas je kaznilo. Ja, ravno to, Olimpijo je v prejšnjih krogih, pa tudi v evropskih tekmah nekako odlikovala ta izjemno stabilna obramba. Na nek način se zdi, da je najbolj boleče, če prejmeš 2 gola na enak način. Ja, kot sem že rekel, to je bila malo popustila koncentracija in žal nas kazni. In ja, vemo, da smo v zadnjih tekmah držali ničlo odzad, ampak to nas je danes malo zmedlo vse skupaj in upam, da bo na naslednji tekmi spet prišla ta 0. Vsekakor pa je nekoliko drugače, če greš iz takšnega derbija proti tako pomembni tekmi, kot je ta z Rijeko, z remijem oziroma s točko, kot pa če bi izgubil. Ja, seveda, je dodatna motivacija, ampak vseeno, želeli bi si zmaga danes, kajti mislim, da bi nam 3 pike dosti pomembne na lestvici. In ja, upam, da nas ne bo nekako to malo potavklo za četrtek in da bomo zbrani na evropski tekmi. Četrtek prihaja ena od najbolj pomembnih tekem v celotni sezoni v zadnjih letih, bi lahko rekli. Zdaj se bo verjetno potrebno predvsem umiriti. Ja, treba bo zbrati glavo, treba se bo regenerati, kar je najbolj pomembno, kajti bilo je dosti tekem. In ja, upam se na najboljše. Remi na derbiju kroga v tekmi, v kateri ste 2-krat zaostajali, pa se vrnili. Lahko bi šlo v eno in drugo smer, ampak glede na potek tekme zadovoljni? Mislim, da je bila danes ena zelo intenzivna tekma. Priložnosti na obeh straneh, tako oni kot mi smo imeli dosti lepih priložnosti. Sploh ni prvi polčas, mislim, da ko smo izenačili 1-1, smo dvigali ritem, tempo, imeli 3-4 zelo obetavne situacije. Škoda nismo zabili, potem pa drugi polčas gol iz prekinitve in spet lovljenje rezultata. Ampak mislim, da je na koncu zaslužena točka z obeh strani.
Lani sicer vi še niste bili del Celja, ampak tista zmagovalna celjska ekipa je bila izjemno učinkovita. Zaenkrat se zdi, da potrebujete precej priložnosti, da potem pridete do zadetka. Ja, ne vem, na treningu delamo veliko zaključkov, veliko situacij v zadnji coni. Ne vem, jaz mislim, da se bo prej ali slej tudi nam odprlo in bomo zabili iz 2-3 situacij 2-3 gola. Trener je pred tekmo dejal, da v tem pestrem ritmu pa državno prvenstvo, Evropa, potovanja in tako naprej ni prav veliko časa za treninge, za tisto njegovo usmerjanje, njegovih taktičnih zamisli. To se na trenutke vidi na igrišču. Ja, res je, od začetka smo se lovili, ampak mislim, da s treningi, s časom vsak teden veliko bolj napredujemo, veliko bolj dojemamo in razumemo njegove zahteve in mislim, da bomo prej ali slej prišli na to raven, ki si ga želimo. Prihaja gostovanje v Armeniji, verjetno samo en osnovni cilj, ne sme se ponoviti tista Irska. Ja, mi gremo gor na pozitiven rezultat, dali bomo vse od sebe in bomo videli, kaj bo.